Hiya mo kay panipon malan wow na rakso kon Pohnpei wow ni kay sanan kan ko lukan ko na nalang ko na kanyay ko wow choro rong sa palmachay kop na koryang kop na speaker and legislature sound kopong lapalapakan nan palyan chiya momot sa government o chon Pohnpei usap Pajawan luka kupran koros hong nan sa palmachay mga Rahnwet Ngay sa Nukalas, Maban Pachuan Kalalig Kurakan, Hautapen sa Palmachay Rongan Rahnwet. Hoya Charalapen sa Palmachay Rongan, Kainyo, Panyan Fire Emergency Service Pachuan Muya Kasarawi, Henaray Chungal Tuksang Tato, Korea, Conference Pamichingan Panyan Pipa, o Kasilo, sa Palmachay Librarian Pohnpei, Pan Pachuan Chapyata, program inside the Kids Story Hour. Kayong sa Palmachay Rongan Rahnwet Pansang Kolonya Wayne Pohnpei. Niya ko si Sue and Pablo Katay Saktuwa, Kampan Public Safety and Wayne Pohnpei. Division and Fire Emergency, Pechawan Muyaya Leo Kasarawi, o maray tuksang tatapyo, ye Air 4-wheel drive ambulance, Met mepaspacho ne chala wanakut wanan isukut walupukit riyay saksilo. Met pachota sang panyan Japan Prime Assistant for Crossroad Human Security Project. Punyang sawasa hapaling saksakan mepanyan fire o emergency service kin pachawan paki nanway Pohnpei. Tupsawach Pan sawasa paliray so mga kan na nanasawas ang manwini o pinpan tatok ng school kan o wasan kausanakan hansaon kapakon kan puwen sawasa pali maura naramasakan. Nanyagan tatokan kasarawach hiyo sa karatatachuan miyawi sa Minister and Foreign Affairs and Japan Embassy na nachuan sa karata ay pachuan kasalita Sawaswat pamyang sawasa palirais aramasan Pohnpei o sawaswat yang muyak sa Neopana and nan pungan Wayne Pesan o Wayne Japan may par na kiyero uyayak sampak silisa o sangan sawaspukat may sang Wayne Japan pang kakela ka Wayne may miyayak nan pungan Wayne Pesan o Wayne Japan ang tiyan ay sa kukutokan. Non-program kasarawat sa Palmachay Kopnan Wayne Pohnpei Honorable Marcelo K. Peterson, Bill Pachuan Miya Chungal Sakarata, Nana Chungal Sakarata, e Pachuan Kasalita Chungal Kapung ang Government and Wayne Japan, Puya Kisawasakan, Met Government and Wayne Japan, Pachuan Miya Yang Wayne Pohnpei, o Kapung Sawas Pugat, o Epil Pachuan Kamelele, Mensaman sawas pukat, inenyan yang rapali, wasa chochokan nan Wayne Pohnpei. Ho karyawan sa Palmachay Rongan Rahnwet Pilpan Sangachap Kolonya Wayne Pohnpei. Meeting the Conference and Panyan Association of Pacific Island Public Auditor Yakutay Saktuwao, Tet Panyan Apipar Yakutay Saktuwao, Pachawan Miyawi, nan Wayne Huang, Metawnya pa kasilisa may sangan conference wata pachawan miyawi o conference watch ken pachawan miyawi puen kawait ki o sawasami rai chon tatangkan mekin pachawan apani panyan moni uyakan aray pan tatang kumoni ang yawi palikan na niyawi wasan tatangkan may iray ken pachawan tatokya. Conference and Panyan Association of Pacific Highland Public Auditor kay Apiba Watch Pachawan Chapta ni August May sa Kono o Pan Pachawan Sakla ni August Lisak Hen Pami Yakutay Saktuwaw Met Weweki Randama o Conference and Panyan Apiba sa Palmachay Government Laban Epesem o sa Palmachay State kan ken pachawan yang choweta. Ho kain saklan sa Palmachay Rongan Rahnwet
Niopos siya sa kulamawan pa yakite sa tuwang panyan Pohnpei Public Library Pachawan. Uyata na yung kapal sa pon Pachawan kay ready pa ka monokan may sa kulmachay librarian Pohnpei ban prong at chapyata program ay say the Kids Story Hour on right sarikan Moral School o say the Kids Story Hour watch ban kin Pachawan Miami niya pang anwingkan sa klok silo muray sawas len klok tayo muray sawas. Opan kin langata ang right sarikan. Opan kin langong i-right sarikan. Program site Kids Story Hour watch pan Pachawan chapter ni September 5 and pang yakiti sa tuwang. Main ko yay na tsaka na utapen sa pagmachay Rahnwet kalanganan kuburan koros o kasadaya.